Studio Taha prezentirala islamsko lilki Robaničip, tari bavča ehlibejteskiri aleyhisselam. Hamdi Allaheske, a i hvala tano skoro pravo. Ov zaslužinala hvala bari. Rodava zaštita tarološni pamirene vse skoro. Sečači paske o nefsi nakloninela kološno. Osven ako o Allah mukela porahmeti. Rodava zaštita taro Allah, te ara kelman tarološni pa je šeitane skoro. Kova su dodajnela gjunahi upralmo gjunahi. Rodava zaštita taro sekova grešno nasilniko. Nepravedno vladari hem taro dušmane. Ja Rabbi, kerman tare tire izmekjarja, sečači paske tire izmekjarja tane opovednikja. Kerman tari tiri srana, se tire srane tane o uspešna hem kerman taro evlije, se tire evlije na nelendar, ni na nete tuguinen. Ja Rabbi, arak mi rodini, se ov arakela mire amelija. Arak mo ahireti, se ov tano mo večno ker. Hem sebepi leskoro cidavaman taro lošna bukja. Ja Rabbi, ker mo životo te ovel perdošu karipaja, a mo meriba neka ovel mangelokipa taro sekola lošnipa. Ja Rab, saljavati upral Muhamedi, opečati e pejgamberengoro, hem od vas opherkja obroje pejgamberengoro. Saljavati upral leskoro ehlibejti, očista hem šukar salihinja. Leskere odabirime ashabija, hem dema trin bukja ja Rab, mamuk mangi nijek džunahi bizo te oprostine, nijek dug bizo te lokjare mange, hem nijek dušmani bizo te rešinelja. Ko anab Allaheske, najšukar taro anaba, ko anab Allaheske, gospodari e puvjakoro hem nebesakoro.